Okay, umkhuluma hlebo kwesibini ubuya futhi aphinde athi madoda hlukanani nokuhlukumeza abafazi. Yekeni lento imbi kangaka niyenzayo lokuhlukumeza abafazi kabuhlungu. Abafazi akuzonkomo zonanto uxoxhalela inyama uvela uthathe imesi uyihlabe. Abafazi akuzondawo zokukhuphela i-depression ne-stress. Abonga magubu bengengezo punching bag zethu. Honey, baby, bengezo punching bag zethu. Uza kuwa utata va? Uza kuwa utata sithando sami. Poni. Qondise kumkhuluma hlebo ke. Andizungamoyi ke babethu nomntana nami ke ayikhwazayo ngoba ndisenze video. Yeah. Umkhuluma hlebo uthi hlukanani nokuhlukumeza abafazi madoda. Ngamanyala la enzeke eMthatha kanamhla, ngamanyala abhlungu kakhulu.